چهارم نعمتی که برادرای عزیز از همین عطای خداوندی بوده زن بوده. زنی که هیچگاه خیانت نمیکنه، در بدن شوهرش دست در دست مردی بیگانه نمیته و همیشه مال مردک حفظ میکنه. این چهار چیز برادرای عزیز پیامبر من گفت هر کسی را خدا اگر داد فقط اوتیه خیر دنیا و الاخره، ترا خدا هم در دنیا داد و هم در آخرت داد. یک زندگی بسیار پاک، بسیار یک زندگی زیبا، یک زندگی که عبارت از اطاعت و عبارت از عبادت و عبارت از خوشی ها و عبارت از احترام یکدیگر از الله مهربان. دعامون همین است و الله مهربان جمعشون جمعی با خیر کنه، با سعادتشون کنه و آینده از بینشون فرزندایی که نوری چشم باشند، فرزندایی که همچون یک صدقه جاریه برای پدر و مادر باشند، فرزندایی که هم صورت خوب داشته باشند و هم سیرت خوب داشته باشند. الله مهربان از بین این دادر و خواهر ما با وجود بیاره و اهل این جمعیت هم خدای مهربان در خاندان هاتون همیشه خوشی ها باشد، خرسندی ها باشد. بسیاری از مشکلات ها و تلاطم هایی که در زندگی ها هست خدایا از بالای سر همه ما و شما این مشکلات ها را دور گرداند و از خدای مهربان خواهان او هستیم که خداوند مرده های ما و شما را رحمت و مغفرت کنه و بیماری ها ما را خدای مهربان شفای کامل نصیب بگردانه. مسافرهایی که از ما و شما هستند خداوند هر جا که باشند سفرهاشون را به خیر و به نیک بگردانند. برادران عزیز و گرامی، من در یک دقیقه های نه چندان زیاده، در دقیقه های اندک من یک حدیث پیامبر نازنین مانا میخوانم، معناهایی که در زیرش دیدم برای شما معنا میکنم و از خداوند دعا میکنم که الله مهربان بعد شنیدن این حدیث پیامبر نازنین ماها را توفیق عمل کردنش هم نصیب بگرداند. پیش از حدیث خواندن برادران عزیز، از بس که نشستا داریم این روزها در هر یک منطقه‌ای که باشیم، همیشه خداوند را سپاسگزاری میکنم که در هر یک محفلی که میریم مردم ما یک مردمی گوییم تا اگر اصطلاح‌های امروزه قطعی بسیار مردم فرهنگی هستند، مردم بسیار همین جهت معنویات اهمیت میتن. مردمی هستند که الله را سپاسگزارم که وقتی میگوی بچه ها یک آیت من معنا کنم، یک حدیث معنا کنم، میبینی که در چهره یگان توش ناراضگی نیست، میبینی که یعنی در اونها خواهشی همین گوش کردن هست. اینم برادرای عزیز بگیم یک نشانه خدادادی این مردم هم هست. وقتی که اگر گویند که بچه من یک پند نصیحت کنم تا ایجاد خیستن نرای بگوی که مقصد من احتیاج به این ندارم و بشینی و گوش کنی، البته یک نشانه خدادادی شما هست. من خودم برادرای عزیز به خدا قسم حدیث قدسی خواندم که در حدیث قدسی
омадагӣ аст ки аллоҳ кадом бандаеро дӯсташ бидора, гӯши гӯшкунандаш метаҳад. вале ҳар гӯш, бародари азиз, тоқати гӯш кардан надорад. ҳар гӯш ҳамин тавфиқа надорад. ё ҳар пой тавфиқе надорад ки дар як маҳфиле ки агар дар уҷо панду насиҳат бошад, барои ҳамон панду насиҳат ҳаракат кина биравад. аллоҳ мегӯяд вақте ман дӯстат бидорум, дар ҳамин узвҳо тавфиқ метавм. дар гӯштам тавфиқ метавм, дар забонтам тавфиқ метавм, дар чашмотам тавфиқ метавм. ин нишонаҳои ӯ будааст ки аллоҳ моро дӯст медоштааст. ҳазрати мавлавӣ мегӯяд агар аллоҳ шавад аз банда розӣ, ба ӯ ёр аст истиқболу мозӣ. шавад ай банда гар аллоҳ ба озор, ҳама дар ҳар ду олам аз ту безор. албатта аллоҳи меҳрубон агар моро дӯст медоштай, чӣ дунёмон чӣ охиратмон ҳама нурай, ҳама равшанай, ҳама хубай. аз ин лиҳоз ман бисёртар худои меҳрубонро бо сипосгузорӣ мекунам ки моро ҷавонҳомонам аз зумраи ҷавонҳое ҳастанд ки як аҳли илма дӯст медоранд, як аҳли донишманда дӯст медоранд. новаста мисол вай риш дорад, вай риш надорад, вай қолалло мегӯяд, вай қолалло намегӯяд, донишманд аст, мақсадаш хоҳишаш беҳбуди мо ҳай, хайри моро мехоҳад, моро насиҳат мекунад, барои рост далолат мекунад. алҳамдулиллоҳи роббилоламин ки дар мардуми мо як ҳаст ҳамин хислат ки вай эҳтиром мекунад. вале ҳар касе эҳтиромам ки кунад, барои худаш мекунад. ҳар касам кунад, барои худаш мекунад, бародари азиз. барои ҳамин шумо ҳам ки ҳар ҷо нишастем, додарои азизу гиромӣ, ҳақиқатан чӣ хеле ҳамин вақте як маҳфил файрод мекунанд, як маърака мешавад, одам вақташ хуш мешавад, мегӯяд мерам дар маърака, мисол одамои бисёрро мебинем, суҳбат мекунем, айнушу неъмат мехӯрем. вале агар дар байн он як касаки дига бошад ки бигӯяд ки бародаро, ҳазрати мавлавӣ медонӣ чӣ мон гуфтаи мавлавии румӣ? гуфтааст неъматашро мехӯрӣ, ҳар рӯзу шаб куфри неъмат мекунӣ, э беадаб. неъматша мехӯрӣ, ҳар шабу рӯз хӯрдестаю, як борак акаму холиқта ёд намекунӣ, ба як борак ҳамун розиқта ёд намекунӣ. ин хел дар ёди фаромӯштиам қарор додан, додарои азиз, оё айни беинсофӣ мо нест? аввали варақи ҳамин гулистона мо вақте дарс мегирифтем аз назди ҳазрат домло, аввалин варақ шудаму абру боду маҳу хуршеду фалак дар коранд. барои чӣ? то ту ноне ба каф ориву ба ғафлат нахӯрӣ. бин абр, бод, моҳ, офтоб, шамол, борон, ҳама бародари азиз, як корхонае ҳаст ки ира ба ҷуз қуввати худо ҳеҷ кана мерасад. абра кӣ гардон када метавонад? бода кӣ гардон када метавонад? мо тамоми дунё задестем барои як вирус як ваксина насохистем. ба ин қад тавоноӣ ки мо дорем имрӯз рӯи дунё, дар амрико мегуфтем даҳанмон медирид, хитой мегуфтем дигар тамом мегуфтем, рӯи олама ин мардак нигаҳ мекунад. як ваксина барои як мисол микроб наёфтистем ки ҷони ҳамин мардума бихарем. ин абра кӣ гардон кам метавонад? ин бода кӣ гардон кам метавонад? ин офтоба бӣ чӣ қудратҳое дора аллоҳи меҳрубон, чӣ бузургиҳое дора аллоҳи меҳрубон. мега ҳамаи ҳамира вақт дорад, соат дорад, тартиб дорад, ҳамаш дар пайи чианд? хизмати бандада. то инҳо ноне ба каф орану ба ғафлат нахӯранд. ира ки хӯрдӣ, бародари азиз, ҳамита дарав ба даст наомада, як дидан дар кори, ай куҷо буд, ай куҷо омад, ира ашёи хомуш ай куҷо ай, и чӣ хел рӯид? и бовар кунед бародари азиз, барои як ира баён кардани як неъмати худо
ба худои меҳрубон қасам, китобҳо пур шудагиай. ҳама аз баҳри ту саргаштаву фармонбардор, шарти инсоф набошад ки ту фармон набарӣ. Саъдӣ гуфт ин қадар аллоҳи меҳрубон ҳамаи неъматша саргардони шиками ту кардаю, ту ки агар ҳаму холиқта ки фаромӯш кардӣ, дигар ҳар чӣ ки биганад ту сазоворӣ. вақте фаромӯш кардӣ. як худое ки бародари азиз бин ҳами зоти бузургай бо меҳрубонӣ шавин ки мега агар ҳами бандам та дастша бардора, инам ки бардора бига аллоҳи меҳрубон, аллоҳи меҳрубон шифом бите. худои меҳрубон, падар ма раҳмату мағфират кӯ. қасам ба бузургӣ мега ки даста холӣ намегардонам. ту фақат бардорш. ҳамин қа бардор тарафи ман, қасам ба бузургим холӣ намекунамш, пур роиш мекунам. моро муроҷиат мекунад ки ба ман мақсад, ба ман рабт пайдо кунем. бар ҳамин бисёр аллоҳи меҳрубон дорем, бисёр зоти бузурги банданавоз дорем. аз ин лиҳоз ҳеҷ имкон надорад ки мо ин гуна розиқу раззоқу ин гуна мақсад холиқмона бародари азиз дар ҳамин хел ҳолатҳо бо фаромӯш кунем. ҳадисе ки бародарони азиз ман хостума ку суҳбат ма кӯтоҳтар ибни аббос ривоят мекунад. ҷаноби имом табаронӣ меорад, мегӯяд расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам гуфта будааст ки арбаун ман уътияҳунна фақат уътия хайра дунё вал охира. бародари азиз бисёр таваҷҷӯҳ кунем, бинем. мега агар аллоҳ пайғамбар мега кадом бандаеро 4 чиз бита, агар он банда шумоем, моем, агар ҳамин 4 чизе ки дар ҳадис ҳазрат гуфт кадомимон ки дошта бошем, оли бинем мега фақат уътия хайра дунё вал охира. ҳам хайри дунё додай, ҳам хайри охират додай. ин чиям бародарои азиз? акри як банда як аҷиб айда, то ягон чизак агарам тари пир накуна натаныш, и баъзе чизҳоеро ки пайғамбар ном мегира мумкин ки барои гуфти истилоҳи имрӯза интереси набоша. мега пайғамбар мега ки якум чизе ки хайри дунё ва охират аст, қалбан шокиран. бародаро ба худо ман аввалҳо яки додарои азиз ман як камкамак яки сирои хидма бугум, ман аввалҳо ҳар ҳадисам мехондуму не ки итари сахт аҳамиятш намедодам. мисол мегуфтам қалбан шокиран. мисол як тае ки аз ҳамун хайри дунё ва охират аст, ҳамун чӣ будааст? қалбе ки шокир бошад, қалби шукргузор. бародаро, и агар дар кадом инсоне агар қалби шукргузор бошад, шумо медонед ки ҳамин инсон аз дигар инсонҳо фарқ мекунад. инами чӣ хеле ки мо мегӯем ки агар як одам намоз мехона, як одам намехона, ҳамё байнашон фарқай, дар нишасташ фарқай, дар гап заданиш фарқай, дар муомилаш фарқай. анами инсоне ки агар қалби шокир дора, яъне дили шукргузор дора, мега яке аз ҳамун 4 чизе ки аллоҳ бар ту метаву хайри дунё ва охират анаминай. оли ҳазрати нӯҳро дар қуръон пайғамбар ҳазрати нӯҳро худо ба чӣ васф мекунад? мега иннаҳу, медонед мега нӯҳ чӣ хел одам буд. оли агарчи ҳазрати нӯҳ гирьяҳои зиёд дошт, ай гирьяш васф намекунад. азобе ки дар сари ҳазрати нӯҳ буд, дар сари дигар пайғамбарҳо набуд. ҳатто
این اذیتی که این اذیت حضرت نوح را در سوره نوح ما میخوانیم که هرگاهی که قوم می آمدن اعوذ بالله را که سر میکرد دستاشون را گوششون میدوختن روش هم میدیدن در حال روش هم میپسوندن که رومون به روش نرسد تا خورترین بچه‌ش هم میآورد سنگ میداد میگو من مردم اگر میراثی من به تو همی که همی آدم انمی سنقتی میزنی تا این اندازه را اذیت داشت لیکن خدا ای عذابش نگفت ای گریهش نگفت بین فقط چیش گفت انه کان عبدا شکورا گفت نوح بسیار بنده شکرگزار بود برادر عزیز بسیار بنده شکرگزار بود یعنی شکرگزاری برادر یکی از نعمت‌هایی بود است که الله بر کسی دادش من روزی گفتم که تو اگر یک یگان چیز ما نتن اینشو قدر برای ما عجیب آور نیست که خیر قلب شکرگزار ده آخی ماشین نیست کو خانه نیست کو مبلغ نیست کو لیکن ما نمیدانیم که یک بچه که گفتم که 4 چیز نشانه خدادادی ای یا حدیث دیگر ای بعد گفتم خانه خوب ای انا ماشین خوب ای و همسایه خوب ای 4 زن خوب ای 4 چیز کسی را اگر خدا میداده همه هم نشانه خدادادی بوده اون مرد اومد گفت بابای آجی خیلی خانه و در کرده است الحمدلله را خدا نصیبشون کنه با تمام صنعتش چند ماشین در خدمت های همسایام مقصد هم الحمدلله که دست میرسه همه خدمتگار باید لیکن چی کنم که زنی خوب نداره یعنی بین همه چیز داره زن نداره یعنی چیز دیگر اون قدر برای او دیگر همین تا غم داره بگیم زیقه که همه را دارم همین چیزا که ندارم همین یعنی هوشش کشال همین تا یک حالتی ناخوب یعنی ما هم اگر همین قلب شکرگزار نداشته باشیم همین قلب ما را غم میته ولی بین آدمی در مصیبت صبر نداشته باشه همون مصیبت بسیار غمش میته نه که صبر داشته باشد تکیه با خدا داشته باشد آرام میشود میگه این لله و این الیه راجعون از خدایم به سوی خدا بازگشت داریم تمام به همین آرام میشود برای این قلب شکرگزار یکی از نعمتهای خدا بود است یعنی به هر حالتی که میدارم برادر عزیز انسان باید شکرگزاری کنه حتی آیت در سوره ابراهیم هم داریم که لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم این عذاب لشدید اگر شکرگزاری کنین زیادش میکنم اگر شکرگزاری نکنین عذابم بسیار سخته دو لسانا ذاکرا دویم چیزی که الله پیامبر نازنین گفت که از آن 4 که خیر دنیا و آخرت هست دویمش این است که زبانی که همیشه در او یادی خدا هست پیامبر ما گفته است که خدا را همین قدر زیاد یاد کنین که بگن دیوانه ای همین قدر ذکر بسیار که همین که جای داشتی سوال الحمدلله الحمدلله بیکاری یگان چی مشغولیت نداری تسبیح ها را گفتم بگیر لا اله الا الله لا اله الا الله حضرت مولای میگو به هر حرف کند عادت زبانت به روز مرگ آید در دهانت با کدام حرفی که اگر زبانتون عادت میکنه همه حالت مرگ دهم دهان دهمو میآید در دنیا مختشیدی لا اله الا الله لا اله آخران کلمه دنیا هم همون لا اله الا الله میشه پیامبر میگه من کان آخر کلامی لا اله الا الله دخل الجنه کسی همین دنیا اگر آخران حرفش همین باشد لا اله الا الله بگه چشم پوشه میگه همین کلمه جنت میبرد اگر ایرا در دنیا عادت که باشی خوش به حال داره برس سیوم بدنن علی البلاء صابرن سیوم نعمتی که الله مهربان پیامبر نازنین میگه 4 چیزی که
خیر دنیا و آخرت از این است. جسمی که در همه مشکلات تاب‌آور است. چی غم بر بالا می آید؟ ببین قلب شاکر که داشته باشم همین جسم یاردم میکنه. ببین زبانی اگر ذاکرم داشته باشم، الله در قرآن چی گفت؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب. قلب تا آرام میکنم به یاد خودم. هرگاه به یاد من مشغول شدی آرامیش پیدا میکنی. همین مصیبت هم که آمد، قلب شاکر باشه، زبانم ذاکر باشه، با جسم من یاردم میکنه. نه یک طرف میزنه، نه لبم کجیله میشوه، نه مقصد عصبم خراب میشوه. چیزی آمد آخه همون عزیزای خدا پیامبر نازنین این حدیث ها من یرید الله به خیرا یصیب منه. خدا میگه کسی دا اگر خیر بخواهم چیکارش میکنم؟ مصیبتش میتم. اذا اراد الله بعبده خیرا عجل له العقوبة فی الدنیا. پیامبر میگه هرگاه خدا با کدام نیکی بیاره همیشه در مشکلاتم رو پرود میکنه. ولی ممکن که ما این چیزا یگان کس در یگان غم و آفت مبتلا شوه همین چیزا یک چیزی بد بشماریم. نه، پیامبر میگه الله اگر به تو خیر بخواه مشکلات بالات میاره. همین پیامبرا رو ببینید کدام روزی همین روزی خیر بود، کدام روزی همین روزی راحت بود. هیچگاه یک پیغمبر نازنینه که میگه در شب اگر میشید در خانه بی لمپچکه سوزن میافتی. این قن نورانی بود، در بالاش یک شکمبه پری نجاست اشتر آورده گذاشته. اذیتی روید. 70 آیشه مادر نگه دیگه کراس میکردیم یگان چیزا گفت پزیم همسایه یهودی که داشتیم می آمدن مش نجاست در درون دیگ من میپرستن. روزی خوب نداشتم برادرها، لیکن شکرگزار بوده. پیامبر ما در بین اصحاب گفت یک پیغمبری بود در بنی اسرائیل. مردم دعوت میکرد میزدنش، همین قمی زدنش که بنی و دهنش خون میریخت، میگرفت دامنش قطعی میگرفت لباش تازه میکرد. با چیشون میگو؟ اللهم اغفر لقومی فانهم لا یعلمون. با میگه دست خدایا همین قومی که مرا پوری خون کردن کو همین را مغفرت کرد، زیرا یا نمیدانند. اینا نمیدانند که من کیم، اینا نمیدانند که من چی میخواهم. برای خدای مغفرت شون. این بدنهای بر بلا صابر. سیوم 4 زوجتن لا تبغیه حوبا فی نفسها و مالی. 4م نعمتی که برادرای عزیز از همین عطای خداوندی بوده زن بوده. زنی که هیچگاه خیانت نمیکنه، در بدن شوهرش دست در دست مردی بیگانه نمیته و همیشه مال مرده که حفظ میکنه. این 4 چیز برادرای عزیز پیامبر من گفت هر کسی را خدا اگر داد فقط اوتیه خیر دنیا و الاخره. ترا خدا هم در دنیا داد و هم در آخرت داد. الله را دعا کنیم برادران عزیز که خداوند از این نعمت‌هایی که یاد کردن ما و شما که شاید یگان تکش داشته باشیم، شاید بیشترش نداشته باشیم، خداوند برای هر کدام ما برخوردی از این نعمتاش نصیب گردانه و ما را به همین نعمتاش زنده داره و الله مهربان میل مانه و محبت مانه و خواهشا مانه به سوی دینش زیاد بگردانه و این توی الله مهربان باز هم مبارک گردانه. کدومی خواهر در این خاندان نیک بگردانه. خدا کنه که مردم اندونزیا را تعریف نکنیم که تا اگر حاجی نشوند قرآن خوان نشوند شو نمیکدهند. خداوند همین مردم ما را تاجیک کنیم که تاجیکا را تعریف کنیم که تاجیکای ما هم همین خیلند. تا خواهرای ما اگر مقصد تیار نشوند، تا اگر مقصد صندوقاشون دا پری جرز جغیل نیو یک معرفت، یک حرمت، یک مقصد، یک چیزی را بیارن که همون خانه نور بگیره، همون خانه بهبود شود. الله مهربان خواهرای ما را این توفیق را نصیب گردانه بود
و الله در پناه رحمت و اسمت همه ما و شما را نگهبان باشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.